فکرێکە کو دمەژێ مرۆڤ دە تەف دیگەرە هاتە شۆپاندن. لە ئۆکیانوسا پاسیفیکی ئاتۆمێن پلاتۆنیوم هاتن کەشفکردن. کەشتیە فەزایەیە چینێ دیمەنێن مارسێ پارڤە کرد. زانیاران سیمولاسیۆنە هەری ڕاستین یا ئاوابوونا ستێرکان چێ کرد. دیمەنێن گەلاکسیە یەنک و بلەسکردنە هاتنە پارڤەکردن. لە ئەنتارکتیکایە پەرچەیەکی پڕ مەزن ئێقەشایە قوت بوو. لە گۆر لێکۆلینەکە نو ستێرکێن پیر بلەستر دزەڤرن. دۆسیا ئەمەیە هەفتەیە دەربارەی گومانێن لەسەر بەلاڤبوونا ڤیرۆسا کۆڤید-19 دەیە. خەبات و لێکۆلینێن زانیاران ئێن لەسەر مەژیە مرۆڤ بێناوبەر ددۆمن. Di xebateke nû de nexweşên epîlepsiyê ango mirovên ku bi edrêt kevin û paşê ji bo vê nexweşiyê emeliyat bûne hatine şopandin. Zanyarên rihekan bisaya van mirovan fikreke ku di mejiyê mirovan de digere şopandin. Helbet berî vê xebatê jî li ser şopandina fikrên mirovan hin xebat hatibûne birêvebirin. Lêbelê ew xebat bi rêbaza elektroensefalografî û dîtbariya fonksiyonî ya rezonansa manyetîk de hatine şopandin. Vê carê zanyarên zanîngeha Kalîforniyayê teknîkeke hesas ab navê elektrokortîgografî bi kar anîn û tevgerên elektrîkî ên neyronan qeyd kirin. Li gor daxuyaniyan 16 dildar beşdarî xebatê bûne. Zanyaran ji bo şopandina neyronan da ku karibin serrastkirinên elektronî kontrol bikin, her beşdarvanek peyûrdar kirin. Divê her dildarekî hişyarker guhdarî bikira û bersiv bidaye. Dîmena di ekranê de bişopandana û hin tevgerên ku ji bo birêvebirina xebatê giring bûn bikira. Di encama xebatê de rola tevgerên korteksa prefrontal a li ser kontrolkirinê hate tespîtkirin. Di hin peywran de hate dîtin ku gelek aliyên me jî bi hev re dixebitin. Di derbarê vê yekê de zanyarê rihekan Robert Kane dibêje ku rola korteksa frontal wekî rola rêveberên orkestrayê ye. Di derbarê xebatê de zanyar Avgosta Şeykyuk dibêje, tişta herî balkêş ew bû ku her ku peywir zehmet dibûn korteksa prefrontal bêtir tevger qeyd dikir. Her wiha hin cihên ku bersiv didan hişyarker, di hin caran hêj di hişyarkirinê de aktîv dibûn. Li gor Şeykyuk ev yek dibe ku sedema mirovên ku berî guhdarî bikin bersivê didin be. Zanyarên Avustralî di binê Okyanusa Pasîfîk de hin xebat birêve dibirin. Di lêkolînê de zanyar rastî keşfeke giring hatin. Di keşfên di kûrahiya 1,5 kilometreyî de hate dîtin ku îzotopa platonyum 244 hate keşifkirin. Daneyên lêkolînê di kovara saynsê de hat neweşandin. Li gor zanyaran encamên vê xebatê pir giringin. Ji ber ku di binê Okyanusê de îzotopên ku bingeha metalên giran ên cîhanê ne hat nekeşifkirin. Tişta ku vê xebatê giring dike ew e ku platonyum 244 dibe ku delîla teqîna kozmîk a berî milyar salan e ku li derdora cîhanê qewmiye. Zanyarên Avustralyayî di derbarê platonyum 244 de wiha difikirin. Berî 4,5 milyar salan berî ku sîstema rojê ava bibe teqîneke mezin pêk hatiye. Tê texmînkirin ku sedema vê teqînê yekbûna du stêrkên nötronî ye. Platonyum 244 jî di vê pêvajoyê de derketiye holê û li sîstema rojê û li cîhanê belav bûye. Texmîneke din a di vê derbarê de wiha ye. Dibe ku jêderka platonyum 244 teqîna supernovayê be. Tê zanîn ku platonyum 244 di bûyerên mezin ên kozmîk de derdikeve holê. Lêbelê piştrastkirina texmînan di vê derbarê de zehmetin. Daneyên li cihên ku guherîn zûb zû li ser wan çênabe ji bo piştrastkirina fikran û lêkolînan pir giringin.
دروژنبوری ده کشتیا فضایی یا چینه یاب نبه زرونگه گهشت بو مارسه. بری چند روژانجی دیمنین کل مارسه قید کریه شاندش جیهانه ره. کشتی به مهان دوالاهی فضایی ده ما و داویه ده با آوهی که سرکفتی خواه گهانده مارسه. بوی که پشتی امریکایی بو دولتا دویم کو با آوهی که سرکفتی کشتی شاندیه مارسه. دیمنین مارسه جعالی ناونده فضایی یا نتوی یا چینه و هات نپار بکرن. هر وها دیمن لهرم اوتوپیا پلانیتا یا مارسه هات نکشاندن. زانیارین چینی ده هول بدن نوت روژان لکولینان بکن. ده دیمنین زرنگه ده دیار کرن کو کشتی با آوهی که سرکفتی بجه بویه. ناو جهازین کشتی ده پانیلین روژه خویاده بن کو بسایا وان پانیلان کشتی دکارل در دوره بگره. بسر کشتی و آنتنین بقاسی 205 کیلومتری هنه کو بکری وینک شاندن و ردیتنیتن. هر وها هین جهازین تن این کش بو لیکولینین لاتان همو در دوره و شرط و مرجن هوای کنترل دکن هنه. سترک وقتا کو گاز و عورین توزید گرانیا وان ده داد کبن و پاشه دست به زفراندین دیکن آواده بن. جبر کو اف پیواجو به میلیونان سالان ده دومه شوپاندن و زیدن پیکانه. لبل زانیاران جبوت گشتنا وی که سیمولاسیون آنگو انیماسیونه که هری راستین آماده کرن. لامریکای کومک لیکولین یا زانینگاه نورث وسترنی دبن بانی پروژه ده جهم بگاز ده آوابونا سترکان ده سیمولاسیونک چیکرن. به وی آوایی جارا یکم همو عورین مولکولر با آوایی که سیبری و با کالیته که زیده هاتن نیشاندان. دنوچه ساینس آلرته ده تی گوتن که سیمولاسیون ده تیگهشتن آوابونا سترکان ده دیب گرواره. پیره پروژه ده تیگهشتن آوابونا سترکان ده لسر فهم کرن رولا تقین اندجوار این گازان ده هاتب کارانین. خباتکار لیکولین فیچر گویرو ده درباره سیمولاسیون ده وها آخوی. یک جپرسین بنگین این آستروفیزیکی ده درباره چاوانی آوابونا سترکانده بو. برسواوی که جبر هم پیواجوین فیزیکی نپیکان بو. به سیمولاسیون اکو هاتی آماده کرن امی ایدی کاربن راست بری خوبدن برسواوی پرسی. هر وها زانیار بالی دکشینن سر تایبتی سیمولاسیونی جی. ده سیمولاسیون اکو نو هاتی چیکرن در راکش، کیمیا، گرماهی، قادن مانیتیک، مکانیکا هرکباران و فیزیکا اتمی جیل بر چاوان گرتنه. جبروی که سیمولاسیون اکو هاتی آماده کرن یا کو آوابون هری راست نیشان دهیه. آژانسا فضایی یا اروپایی جه هلپکاندنا روکیت یانو دیمن گالاکسی کو هاتنه بلسکرین پار وکر. لهرما کوارا یا گوانا یا فرانسه ناوندا فضایی یا گوانا سر روکیت آژانسا فضایی یا اروپایی خباتن پیل خستنی دومن. پرچه یکم روکیت جزو و گشتی جه خواه. اف پرچه دبرفرهیه که 5 خال 4 متر ایده و درجه 20 متر ایده. هر واه هم پرچه ایندن این روکیت هیچ دپیواجه پیش خستنی دنه. لگل که هیچ خباتین لسر روکیت بداوی نبونه جی آژانسا فضایی یا اروپایی دیمن گالاکسی ین که هاتنه بلسکرین پار وکر. ده ویدیوی ده هن دیمن روکیتا که هاتنه شاندن جی تینه خویا کرن. ده دیمن انده ستیرکن لعزمانن وکی رونیین که بدستان هاتنه چی کرن خویا دکن. لگور شرط و مرجن آب هوایی جارنان عور در باز دبن و جارنان جی رنگ عزمانان جهف دگوهره. هر وها هم شوقاستیرکان هم جهیبت آواهی آژانسا فضایی یا اروپایی بالی دکشینن سرخواه و مروفان عجب مایی دهیلن. جالی آژانس فضایی و جارنان دیمنیم بوی رنگی جبو مراقدار فضایی تینه پار بکرن و بوی آوایی بری جهانی دیدن ازمانان و بویرین کل گالاکسی دقومن.
دەمێن جودادا هەنجاران بچووک هەنجاران ژی پەرچێن مەزن ji qadên qeşayê qut dibin û ber bi deryayan ve diherikin. Paşê an wekî çiyayên qeşayî dimînin an jî bi demê re hêdî hêdî dihelin û tevlî ava deryayan dibin. Li Bakur Rojhilatê Antarktîkayê li herêma Ronnayê perçeyekî pir mezin ê qeşayî qut bû. Li gor zanyaran perçeyek û qut bûye di meznahiya 4320 km² de ye. Ji ber vê yekê perçeyek û qut bûye, bû çiyayê herî mezin ê qeşayî. Çiyayê qeşayî ku wekî A76 hatiye binavkirin, a niha di deryaya wê dilê de ye. Gêliyên qutbûna perçeyê qeşayê ji aliyê Ajansa Fezayê ya Ewropayê ve bi satelayta bi navê Sentinel-1 ve hatine qeydkirin. Di dîmenan de tê xuyakirin ku çiyayê qeşayî di 13 gulanê de pêşî diderize û hêdî hêdî ji cihê xwe qut dibe. Paşê jî ber bi deryaya wê dilê ve diçe. Pirî caran perçeyên qeşayê ji qadên xwe qut dibin û di nav behran de soberiyê dikin. Heta di raboriyê de perçeyên ji A76 mezintir jî qut bûne. Li bilê zanyar balê dikişînin serguherîna avhewayê ya li ser helandina qadên qeşayê. Herçi qas qutbûna perçeyên qeşayê rewşeke ji rêzê be jî divê were zanîn ku zêdebûna qutbûnan ji bo jiyana cîhanê xeternak e. Derbarê ixtiyarbûna stêrkan û leza zivrandina wan de lêkolîneke nû hate birêvebirin. Li gor daneyên lêkolînê stêrkên ixtiyar ji dêvla ku hêdî hêdî bizivirin li gor stêrkên ciwan bileztir dizivirin. Tê texmînkirin ku sedema vê yekê mudaxeleyên ji derve yên li ser qada wan a manyetîk e. Şikandina qadên manyetîk a stêrkan piştî demekê dibe sedema kêmbûna leza stêrkan. Lê belê li gor çavderiyên zanyaran berova jî vê daneyê hin stêrk her ku ixtiyar dibin bileztir dibin. An jî leza wan kêm nabe û berdewamî zivirandina xwe ya asayî dikin. Zanyaran da ku bigihîjin van daneyan berê xwe dane hin şopên li ser stêrkan û bi awayekê leza wan pîvandin. Ji ber ku şopên li ser stêrkên ixtiyar kêm bûn, bi destxistina agahiyên di derbarê leza wan de hinekî zehmettir bû. Lê belê di dawiya lêkolînê de hate dîtin ku stêrkên ixtiyar ji texmînên zanyaran bileztir dizivirin. Rêveberiya lêkolînê ji aliyê zanyarên zanîngeha Birêmingê a li şahnişîniya yekbûyî kirin. Zanyaran da ku leza stêrkên ji rojê ixtiyartirin bipîvin, rêbaza asterosismolojiyê bikaranîn. Di encamên ku di Nature Astronomyê de hatine weşandin de, tê gotin ku stêrkên ixtiyar li gor rêgeza kişandina manyetîkê bileztir dizivirin. Di ser belavbûna vîrusa koronayê bi qasî salek û nîvê derbas bû. Ji roja ku vîrus derketî holê ve zanist hem hewl didin li dijî nexweşiyê çareseriyê bibîne, hem parzeyekê bi pêş bixe, hem jî li sedema derketina vîrusê digere. Bi hezaran zanyaran berê xwe dane vê nexweşiyê û di derbarê wê de dest bi lêkolînan kirin. Piştî salek û nîvê hem ji bo xweparastina ji nexweşiyê, hem jî ji bo peydakirina parzeyê hin xebatên ku zanyar erê dikin derketin holê. Ji roja ku nexweşî derketî holê ve di bîra hemû zanyaran û cîhanê de pirsek hebû. Gelo ev vîrus ji şevşevokan belav bûye, an li laboratuwaran hatiye afirandin û di hin ceribandinên laboratuwarê de bi şaşî li tevahiya cîhanê belav bûye. Piştî salekê rêxistina tenduristiyê ya cîhanî berê xwe da bajarê Wuhanê yê Çînê ku vîrus ji wî bajarî belav bûye. Zanyaran li bajar hin lêkolîn kirin û hewl dan li ser teoriya ku ji laboratuwaran belav bûye jî bisekinin.
پشتی کو ڕێخستنا تەندروستیە یا جیهانê daneyên xwe bi raya giştî re par vekirî, hin zanyaran nerazîbûnên xwe yên li dijî raporê nîşan dan. Bingeha nerazîbûna zanyaran ew bû ku rêxistina tenduristiyê di daxuyaniya xwe de gotibû ji bo lêkolînkirineke berfireh zêde derfetên me çê nebûn li bajêr. 18 zanyarên ku bi rapora rêxistina tenduristiyê ya cîhanê qayîl nabin dibêjin ku divê hêjî lêkolîn li ser teoriya ku dibêje vîrus ji laboratuwaran belav bûye raweste. Zanyaran di kovara sayînsê de daxuyaniya xwe par vekirin û dibêjin daneyên di derbarê vîrusê de hatine bi destxistin têra ravekirina rewşê nakin, divê ji nû ve li Wuhanê lêkolînên berfireh werin kirin. Zanyaran di daxuyaniya xwe de balkişandin ser rapora rêxistina tenduristiyê ya cîhanî ya 313 rûpelî. Zanyaran got, tenê di 4 rûpelên raporê de behsa ihtimala belavbûna vîrusê ya ji laboratuwarê kirine. Li Amerîkayê ji zanîngeha Stanfordê zanyar David Raymond dibêje ku rapor bêyî ku rêxistina tenduristiyê li ser raweste zû bi zû hatiye amadekirin. Gelek zanyarên ku beşdarî daxuyaniyê bûne jî wekî Raymond difikirin. Laboratwara li Wuhanê ya ku tê behskirin navendeke ku lêkolînê li ser koronavîrusan dikeye. Ji ber vê yekê zanyar difikirin ku wexta ku li laboratwarê li ser koronavîrusan lêkolîn kirine, bêhemdî zanyaran vîrus li derveyî laboratwarê belav bûye. Di lêkolînên rêxistina tenduristiyê ya cîhanê de derketibû holê ku cihê laboratwarê di berfembara 2019 de hatiye guherandin. Cihê nû yê laboratwarê jî nêzîkî bazara heywanan ya ku berhemên ji behrê tê de têne firotine. Her wiha tê zanîn ku nexweşî cara yekem ji vê bazarê belav bûbû. Ji ber vê yekê li gor zanyaran ihtimala belavbûna vîrusê ya ji laboratuwarê xurttir dibe. Her çi qas fikrên zanyaran li gor delîlan werine xuyakirin jî rastiya sedema belavbûna vîrusê hê jî derneketiye holê. Di encama nerazîbûna zanyaran de tenê ihtimalek heye, ew jî dîsa li Wuhanê û li laboratuwarê lêkolînên berfireh werin kirin.